yali English Premier League umunsi wayo wa kane umukino w'umunsi wa ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Arsenal yakira ikipe ya Manchester United ya Fly Emirates. Umukino uje kurangira ikipe ya Arsenal yisasiye ikipe ya Manchester United ibitego bitatu byose kuri kimwe. Umukino wihutaga cyane, ikipe Arsenal yataka cyane, Manchester ikadefanda. Manchester rero yaje kubikora iminota 90 yose defanda, ariko iminota y'inyongera iza gutandarazaho gatoya gusa, maze abasore b'ikipe ya Arsenal barayikosora. Ikipe ya Manchester United ndi kuvuga niyo yaje kuba imanza igitego mu izamu y'ikipe ya Arsenal. Hari ku musore Marcus Rashford ku munota wa 27 gusa yari yamaze kuba agiterekamo. Hanyuma kandi umusore nyuma y'iminota 2 Martin Odegaard yaje kuba yishyura icyo gitego cyonyine. Manchester ntigeze celebra uko babaye bagicelebra, ikipe ya Arsenal ihita ibishyura. Baje gukomeza barakina, ikipe ya Arsenal irataka koko, Manchester iradefanda, maze ku munota wa 88 ikipe ya Manchester United yaje gutsinda igitego cya kabiri ku musore warugiyemo asimbuye, ubona wundi ni Garnacho, ariko baza kuvuga ko yari offside itaje kumvikanwaho rumwe n'abantu ku mpande z'isi zose zitandukanye, bavuga ko iyi mirongo bashobora kuba bayice nabi, nkuko nawe urimo urabibonamo aho ngaho ku munota 88 ikipe ya Manchester United yari isa nk'isoje umukino, ariko VAR igarura ikipe ya Arsenal mu mukino nyuma y'iminota 8 bongeyeho. Niho ikipe ya Arsenal yaje noneho kuba izuka, noneho kera kabaye nayo yiganzura ikipe ya Manchester United ku munota wonyine wa 94 cyangwa se wa 94 bongeye iminota 8. Umusore Declan Rice yaje kuba atereka mu igitego cya kabiri cya Arsenal. Icyo gihe abafana, abantu bose bari muri stade cyangwa se n'abari bari kureba match ntabwo bamenye ibibaye, kuko babonye bacelebra gusa nyuma y'ishoti uyu musore Declan Rice yarashose ngizamu rya Manchester United kubera ku defanda nabi, birangira uyu musore waguzwe miliyoni 100 noneho kirakabaye zitanze umusaruro. Aho ari ku minota 94 ikipe ya Arsenal akomeza irataka, Man U baramanuka barataka, bibagirwa kuza ku defanda. Ikipe ya Arsenal nako yabacungaga muri minota yari isigaye, dore ko yari iminota yo kujera cyangwa se no kuza kubara, ariko icyo gitego Declan agitsinda abafana bari bisohokeye, abenshi bivumbuye kuko babonaga match irangiye, ahubwo Man U ishobora kuza kubatsinda. Muri kwibona aho ngaho Arsenal Declan Rice yatsinze, ahubwo abafana bahita bagaruka inyuma, murabona ko bari guserebura ibintu byabaye nk'ibiteza cyangwa se urununu cyangwa se bisetsa abantu. Man U icyataka, abafana nabo basohoka batazi ibiri kugendera muri stade, bateranye ikipe yabo. Hanyuma Man U yatatse bose bibagirwa gusiga bakinze. Hanyuma umusore Gabriel Jesus Gabigol kuri passe y'uyu musore Fabio Vieira warugiyemo asimbuye, ndetse n'uyu Gabriel Jesus warugiyemo asimbuye, baje gukora counter attack y'umuriro. Hanyuma Gabriel Jesus asigarana n'uyu musore witwa Diego Dalot. Ibintu yamukoreye nta kamara maza, kuko muri kwibona aho ngaho yasigaze aryamye, ubundi Andre Onana ntihamenye ibyagezemo, yisanze Gabriel Jesus arimo aracelebra. Arsenal ibisoje match gutyo itsinze ibitego byose 3-1. Man U itaha yimyize moso, hanyuma Arsenal n'insinzi bataha bacelebra. Arsenal kandi mu mikino ineheruka guhuza ni ikipe itsindemo 2 na Man U nayo itsindamo 2. Arteta urumva ko we na Erik ten Hag
bagifite ari abantu bari equilibre n'umukino kandi umusore Rasmus Højlund nawe yaje ko agaragaramo ku nshuro ya mbere yagiye masimbuye ariko bitagize icyo bitanga ntibyabuje abasore ba Guardiola cyangwa se Mikel Arteta nkuko bari kumutazira muri iyi minsi kwisasira ikipe ya Manchester United mu minota ya nyuma y'umukino hanyuma bayikorera mu ngata bayikora mu nsina z'amatwi bashyira mu ishashi barapfumagura bayitsinda ibitego 3 byose kuri kimwe Man U tuvuga ngo bajye gutegura ubutaha hanyuma kandi Erik ten Hag aracyafite byinshi byo kuza gukosora muri mwaka w'imikino.